Yo, it is very sad re utlwile botlhoko because ne re sa lebelle, honestly we did not expect this. Ba lelapa la Raramokgele mo Unit 14 mo Mmabatho ba tsositswe mesong e megolo gompieno ke mogala o tla ka dikgang tse di seng monate mabapi le ngwana wa bone Mohau Ramokgele. I tried calling him back, phone ya gagwe e lla the whole day and night yesterday. It was just ringing, and then re robetse yalo mo gae re sa itse gore Mohau kae, re le worried. And then this morning ke ha ina gore re receive di news gore o ko strateng a re mo latela ko strateng re ke la hangilwe mo setlhareng. So what it looks like a murder. Ba lelapa la ga Mohau ba santse ba le mo maibing ka tota se matlho a bone a se bone mosong wa gompieno. Ba re batho ba tiro tse ba paletswe ke go nna le Mohau mo go Mohau. Re mo kry-ile a le mo setlhareng, a hengilwe mo setlhareng a tlhokafetse. O nana le di-bruise but because o ne a hengile mare a le cuffed, matsogo a cuffile ko morago, so that leads more to murder. Mohau Ramokgele wa dingwaga tse 33 ke ngwana wa bobedi mo go ba le bararo mo lapeng. Mme hela jaaka ngwana yo mongwe le yo mongwe go ya ka ba lelapa ba re bosetlhogo jo le ene bo ne bo sa mo tshwanela. Rona re itumeletse gore o ne a setsa a phela sentle, o ne a changeile thata. Re botlhoko fela gore he did not deserve how he died at all. A gona motho o deservang yalo because o tlogetse ya ka ntša. Sepodisi sa Mmabatho se butse kgetsi ya polao gore dipatlisiso di tle di senole se se bakileng tiragalo e.